ubwato bwa gisirikare bugendera munsi y'inyanja buzwi nka submarine bugendagenda mu nyanja z'isi ari 485 buri mu biganza by'ibihugu 42. Ku mugabane wa Afurika ibihugu bifite submarine ni bitatu byonyine, ari byo Egypte, Algeria, Afrika y'Epfo ndetse n'igihugu cya Libya cyabonye mwaka wa 1982. Iki gihugu cyayoborwaga na Colonel Muammar Abu Minyar al-Gaddafi. Icyo gihe Libya ikaba yari yaguze submarine zigera kuri 6 na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ariko ku munsi wa none kubw'ikimeze nk'irimbuka cyabaye kuri Libya ntago ikibarwa mu bihugu bifite submarine. Muri za submarine 485 zibarizwa mu isi, igihugu gifitemo nyinshi ni cya Korea y'Amajyaruguru gifite zigera kuri 71. Ese waba wari uzi ko igihugu cyose kibarizwa mu isi kitemerewe gutunga submarine? Neza ni nko ku bisasu kirimbuzi. Uko bitewe n'amategeko mpuzamahanga hari ibihugu bitemerewe gutunga ibisasu bya kirimbuzi, ubwo n'ubundi hari n'ibihugu byinshi bitemerewe gutunga submarine. Aya mato agendera munsi y'inyanja ya submarine yibazwaho cyane dore ko akorera akazi kure cyane y'abantu, nyamara byitwa yuko ari bari gucungira umutekano. Ariko se wibaza icyaba mu gihe ubu bwato buzengurutse mu isi uko ari 485 bwabuzamutse mu nyanja maze bukazamura ibisasu kirimbuzi buba bwikoreye? Isi yose yaba umuyonga. Nubwo ubu bwato bw'intambara bwa submarine butibazwaho cyane ndetse ngo bunagarukeho, ariko ntiwatinya kuvuga yuko ari kimwe mu bikoresho by'urugamba bitinyitse cyane kurusha ibindi mu isi, bitwarwaho akayabo gakomeye cyane kugira ngo byubakwe ndetse binitabweho mu buzima bwabyo bwose. Nta gushidikanya submarine ni ikimenyetso cyiza cyane cyo kuba igihugu runaka cyakwikomaga ku gatuza kikavuga yuko ari igihugu cy'igihangange mu bya gisirikare. Mu by'ukuri ibi bikoko by'urugamba ntago bikunze gukoreshwa cyane mu ntambara, dore ko aho byakozanyijeho bisiga bikoze ibara. Submarine ziheruka kurwana hagati yazo umwaka wa 1945 mu ntambara ya kabiri y'isi. Icyo gihe ubwato bwa submarine bw'Abanyamerika bwangije amato y'intambara agera ku 1318 yo ku mpande z'abanzi. Ikaba ari intambara yagaragayemo cyane uruhare rwa za submarine, na cyane yuko izigera kuri 52 muri intambara ya kabiri y'isi zose zaharimbukiye zihinduka ibishingwe. Ubwo birumvikana nyine zabaye umuyonga ariko zijyana n'ubuzima bw'abantu. Submarine ese ubundi hari icyo zimaze mu mutekano? Gira icyo bivugaho muri comment. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira kuri za submarine zigera ku 10 za mbere mu isi zitinyitse kurusha izindi. Nubwo nyine cyitwa submarine ubundi biba bisobanuye igitinyiro, ariko tugiye kurebera hamwe izihiga izindi nyine. Gusa kuri uru rutonde turaza gusangamo za submarine zigezweho zikoreshwa n'ibihugu bitandukanye ndetse zihabanye cyane n'iza kera zo muri iyo ntambara ya kabiri y'isi. Ubwo izo zose ziganjemo izikoreshwa n'ikoranabuhanga rihambaye rya gisirikare byo mu Kiragano kigezweho cyitwa icya 5 5th generation. Mavin ninjye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe ndetse ukandi no kunzugira maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza kuri Mavin Daily Official. Ku mwanya wa 10 Vanguard Class. Iyi ni submarine y'ubwami bw'Abongereza ifite ikoranabuhanga rihambaye rya gisirikare ndetse ishobora kurasa ibisasu bya kirimbuzi. Ibi bita byumvikanisha yuko no mu byo yikorera mu gihe igendagenda mu nyanja ibisasu bya kirimbuzi nabyo biba birimo. Ariko si byo byonyine iba yikoreye kuko iba yikoreye na za misile. Iyi submarine ya Vanguard Class yubatswe n'uruganda rwa Vickers Shipbuilding Engineering Limited rw'Abongereza. Imaze kuzura neza yashyizwe ahagaragara ku itariki ya 4 Werurwe mwaka wa 1992. Ni submarine ishobora kwibira kugeza kuri metero 500 z'ubujyakuzimu mu nyanja hagati, kandi ikaba yogoga neza yikoreye na bya bisasu bya kirimbuzi ndetse na za misile zo mu bwoko bwa UGM 133 Trident zigera kuri 16 zose. Ubu bwato nibwo gikoko igihugu cy'Ubwongereza n'ingabo zacyo zirwanira mu mazi za Royal Navy zifite. Bufite uburebure bwa metero 150 ndetse na toni 16 z'uburemere. Vanguard Class ni submarine igendamo abantu bagera ku 100. Agaciro kayo nagera kuri miliyoni 12 z'amapaundi zingana na miliyoni 15 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwami bw'Ubwongereza butunze submarine za Vanguard Class zigera kuri enye zose, ariko n'ubwo Vanguard ariyo yitwa submarine yibanze y'Ubwongereza ntabwo bivuze yuko batazayisimbuza, kubera yuko irateganya gusimbuzwa iyitwa Dreadnought ngo izaba ifite metero 153 z'uburebure ndetse n'uburemere bwa tone 17,300. Izubakwa ku kiguzi cya biliyoni 31 z'amapaundi kugira ngo submarine imwe y'ubu bwoko bwa Dreadnought Class ibe yubatse ihagaze. Uko birumvikana ubwami bw'Ubwongereza burateganya kubakwa submarine z'ubwoko zigera kuri enye, zose hamwe zikazatwara ikiguzi cya biliyoni 124 z'amapaundi. Ayo ni biliyoni 158 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 9 Sea of Class.
n'ubwato bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi submarine nayo nakataraboneka mu burwanyi, ubwo nyine ngo mu gihe umwanzi yaba ahuye nayo yahita yiruka nta kabuza. Birumvikana ikoreshwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi zizwi nka US Navy. Ubwo yubakwaga hari mu ntambara y'ubutita, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarubatse submarine zo muri ubu bwoko zigera kuri 3. Mu myaka y'igihumbi 1960 Seawolf yafatwaga nk'ubwato bwa mbere butinyitse mu isi, kandi kuko nta bwabuhigaga. Bwari munyarutse kandi bufite ikoranabuhanga ryari rigezweho muri icyo gihe rya gisirikare. Seawolf mu ngendo zayo ibitwaye ibisasu bigera kuri 50 bya misile zo mu bwoko bwa UGM-109 Tomahawk cruise missile, kandi ufite ubushobozi bwo kuba yarasize imisile aho ishaka hose, haba mu mazi cyangwa ku butaka. Izi misile zitwarwa n'ubu bwato zishobora kugera mu birometero 2400. Ubwo kugira ngo byumve byoroshye ni intera ingana no kuva i Kigali kugera i Kinshasa. Ariko igitangaje, izi misile zigenda ku muvuduko wa kilometero 885 mu isaha. Birumvikana metero 245 mu isegonda. Seawolf ifite uburemere bwa toni 8600, ikaba ifite uburebure bwa metero 108. Iyi submarine yubatswe n'uruganda rw'abanyamerika rwitwa General Dynamics Electric Boat Division ku kiguzi cya biliyoni 3 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri buri submarine imwe y'ubu bwoko, kuko bafite zigera kuri 4. Umwanya wa 8 Yose class, iyi submarine y'Uburusiya izwiho umuvuduko uhambaye cyane mu nyanja. Iyi submarine ya Yose ikorera intwaro zigezweho zo mu bwoko bwa Caribe, zikaba ari misile zihariwe n'iki gihugu cy'Uburusiya cyonyine, ndetse n'ahantu bagurishije zisa nkazo. Mu gihugu cy'Uburusiya bafite za misile zigera ku 140 z'ubu bwoko. 32 muri zo zigendera munsi y'inyanja muri ubwato bwa Yose class. Kugira ngo wumve ubuhangange bw'izi misile za Caribe, zigendera ku muvuduko w'ibirometero 3550 mu isaha, akaba ari umuvuduko wa Mach 2.9 uruta usanzwe wijwe. Yose class mu ngendo zayigendamo abantu bagera kuri 200, ikaba ifite uburebure bwa metero 139 n'uburemere bwa toni 13800. Yatangiye kubakwa mu mwaka w'1977, bisozwa mu mwaka w'1985, bikozwe na kompanyi yo mu Burusiya yitwa Narrator, ariko hari mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Iyi submarine ikaba yaratwaye ikiguzi cya biliyoni 2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 7 Sovereign class, izwi nka Gisirikare class, ni submarine y'Abafaransa. Ubu nibwo bwato bubarizwa ku ruhembe rw'imbere muri za submarine zose ziri mu biganza by'Ubufaransa. Birumvikana n'ubundi yifashishwa n'ingabo zirwana mu mazi z'Ubufaransa zizwi nka Marine Nationale. Ubu nabwo n'ubwato bufite ikoranabuhanga rihambaye rya gisirikare, ariko bwo bukaba ari ubwa vuba aha kubera yuko bwakoreshejwe mu mwaka wa 2007. Ni igikoresho gihambaye ku rugamba kubera yuko cyasana na za submarine ngenzi zacyo, kikaba cyanarasana n'indege, imodoka bya gisirikare bihambaye, ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose gikoreshwa ku rugamba, kubera yuko ingirasa hose mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi. Ni ibintu byumvikana cyane kuko mu kubikora yabifashwamo n'ibisasu bya torpedo iba yikoreye byo mu bwoko bwa F-21 Artemis. Submarine ihambaye ifite uburebure bwa metero 100. Igihugu cy'Ubufaransa kikaba gifite ibi bikoko bya submarine bigera kuri 2, zikaba zarakozwe n'uruganda rwa French Shipbuilder ku kiguzi cya biliyoni 10 z'amayero, ahwanye na biliyoni 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri kubera yuko ari submarine ya vuba aha Sovereign class, nta ntambara n'imwe irarwana, ariko icyo ishoboye gukora kirazwi neza. Ku mwanya wa 6 Soryu class, ni ubwato bw'Abayapani. Iyi ni imwe muri za submarine za mbere ku isi zakoranywe ububiko bunini cyane bujyamo intwaro. Ikaba yarubatswe ku bufatanye n'inganda ebyiri arizo Mitsubishi Heavy Industries ndetse na Kawasaki Shipbuilding, inganda kabuhariwe mu gukora ubwato bw'intambara. Ubuyapani bufite submarine zigera kuri 12 z'ubu bwoko bwa Soryu. Zikaba ari submarine zihambaye zishobora kumara amezi 4 munsi y'inyanja zitarazamuka na rimwe ngo zimenye ibibera hejuru, nyamara ntacyo zahungabanyeho. Soryu class ni submarine ifite uburebure bwa metero 84, ikaba ishobora kwibira ikagera ku burebure bwa metero 600 z'ubujyakuzimu mu nyanja rwagati. Ni submarine kandi nanone ifite imyanya igera kuri 30 ijyamo za torpedo, ibisasu byo mu mazi bitwarwa na za submarine. Sizo zonyine bitwaye kubera yuko ibihetse n'ibisasu kirimbuzi byo mu bwoko bwa Harpoon missiles. Soryu ni submarine zubatswe hagati y'umwaka wa 2005 ndetse n'uwa 2019. Iya mbere ikaba yaratangiye akazi mu mwaka wa 2009. Nazo zifite ikoranabuhanga rihambaye rya gisirikare kandi rigezweho ryo mu Kiragano Gishya, na cyane ko ari za vuba aha, ariko ntabwo zirarwana intambara n'imwe.
ubwo Ubuyapani buheruka mu ntambara iyo ari yo yose bwari bufite submarine yitwa I-52 ndetse mu mwaka w'1944 umwe muri ubu bwoko yaruhamye mu nyanja, abantu bagera ku 112 barimo Abadage 3 bose barapfa. Intambara ya kabiri y'isi yose yari inzirangira, ubu bwato bwaraburiwe irengero. Soryu class submarine zubakwa ku giciro cya $600,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba ari igiciro fatizo cya submarine imwe y'ubu bwoko bwa Soryu class submarine. Ku mwanya wa gatanu wa Atinyitse class submarine ni ubwato nabwo bw'Abongereza, nabwo buratinyitse cyane kandi burahambaye. Iyo submarine nshya ya vuba ikoreshwa n'ubwami bw'Ubwongereza, ikaba yaratangiye akazi mu mwaka wa 2007. Icyo gihe yashyizwe ahagaragara byemejwe n'umwamikazi Camilla w'Ubwongereza, akaba ari umufasha nyine w'umwami Charles wa gatatu. Icyo gihe ayishyira ahagaragara yavuze yuko yakoranye ikoranabuhanga rihambaye rya gisirikare rirenze iry'ubundi bwato bwose bwaba bwarakozwe n'Ubwongereza. Nyuma y'ibyo ngibyo mu mwaka wa 2014 bidasubirwaho, noneho ubu bwato bwagiye mu kazi. Gusa Atinyitse class iza hari ubundi bwato bwakuwe mu kazi aribwo buzwi nka Trafalgar class, kubera yuko ubu bwato ntabwo bwari bukijyanye n'igihe ndetse bwari ubwo mu myaka ya kera. Igisirikare cy'Ubwongereza kikomaga ku gatuza kivuga yuko nta gushidikanya ubu bwato bwa Atinyitse class aribyo submarine ya mbere mu isi. Yubatswe n'uruganda rwa BAE Systems Submarine ku kiguzi cya biliyoni 10 z'amapaundi. Ifite uburebure bwa metero 97 aho itwara abantu bagera ku 110. Aho ijya hose submarine ya Atinyitse class yitwaza ibitwaro biremereye birenga 100, harimo na za torpedo zo mu bwoko bwa Spearfish, iza Navy weight ndetse na misile zo mu bwoko bwa cruise missile zitunzwe n'ibihugu bitari bike mu isi. Iyi cruise missile itunzwe n'ibihugu birimo Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Amajyaruguru, Ubuhinde, Israel, Iran, Korea y'Amajyepfo, Ubufaransa, Ubushinwa ndetse na Pakistan. Ku mwanya wa kane Hirokimugunoke ni igikoko cya submarine cy'igihugu cya Korea y'Amajyaruguru. Nk'igihugu bizwi ko ari icya mbere mu isi gifite submarine nyinshi aho zigera kuri 71, birumvikana ntabwo zaba ari iz'ibiporoporo ahubwo zirahambaye cyane. Gusa submarine ya vuba iki gihugu gifite ndetse ifite ikoranabuhanga rihambaye rya gisirikare ni iyi ngiyi ya Hirokimugunoke, ndetse nta gushidikanya n'imwe muri submarine bizwi yuko ari iya vuba cyane, kuko yatangiye akazi ku 6 Nzeri 2023 aho isi yose yabyumvishe igakangarana. Uyu Kimugunoke witiriwe submarine ni imwe mu ntwari ya Korea y'Amajyaruguru ariko ya kera cyane mu myaka y'1880. Icyo gihe hari ku ngoma y'umwami Gojong, umwami w'ubwami bwa kera bwitwaga Joseon. Uyu Kimugunoke rero yari umuhanga cyane, akaba ari nawe bizwi yuko yazanye ikoranabuhanga bwa mbere mu gihugu cya Korea. Impamvu mvuze Korea nuko icyo gihe yari itaracikamo ibice. Iyi submarine ifite ubushobozi buhambaye burimo n'ubwo kurasa mu nyanja, mu kirere ndetse no ku butaka bikurikije aho igipimo ishaka kiri. Ifite uburemere bwa toni 5,000 ariko ntibiyibuza kwibira ndetse kugeza kuri metero 600 z'ubujyakuzimu mu nyanja rwagati. Birumvikana nk'izindi submarine zihambaye zose nayo igendana ibisasu bya kirimbuzi. Yubatswe n'uruganda rwa Sinpo South Shipyard, akaba ari uruganda rwa Korea y'Amajyaruguru rukora n'izindi submarine zose z'iki gihugu. Iyi submarine itangira akazi hari nyuma ho gato yuko Korea y'Amajyaruguru ishyize ku karubanda misile nshya yabo yitwa KN-11 ballistic missile, nayo yakasa mutwe bakaba barayigeragereje mu nyanja y'Ubuyapani, inyanja bahuriyeho na Korea y'Amajyepfo. Ubwo rero nibwo iyi submarine yaje kugaragazwa imbere y'abaturage, bakaba barizezaga n'ibirori by'imyaka 75 Korea y'Amajyaruguru imaze ibayeho kuva mu mwaka wa 1948 ubwo batandukanaga n'igihugu cya Korea y'Amajyepfo. Gusa ibi birori by'imyaka 75 biba, nta n'umwe w'umunyamakuru wari wemerewe kuba yafata amashusho cyangwa se igifite aho gihuriye cyose n'ibi birori. Birumvikana nta mafoto, nta mashusho ndetse n'amajwi. Kimwe mu bintu submarine y'Abanyakorea y'Amajyaruguru izwiho nuko ifite ikoranabuhanga rihambaye rya gisirikare ryo mu Kiragano cya 5 cya vuba hanyine, ariko nta byinshi bihambaye submarine yatangajweho, na cyane ko iki gihugu gikunze guhisha byinshi. Gusa bike byayigaragayeho bigaragaza igitinyiro cyayo gihambaye. Ku mwanya wa gatatu Dore class, submarine y'Abarusiya nayo ntibaho. Iyi yo ifite ikoranabuhanga rihambaye rititwa rishya ry'Ikiragano cya 5 ahubwo bayitiya next generation, ni submarine y'Ikiragano kizaza. Ibyo biterwa n'uko ikoranabuhanga submarine ikoranye nta kindi gihugu kirifite mu gisirikare cyaryo keretse Uburusiya bwonyine. Submarine yakozwe mu buryo buhambaye kuko ntishobora no gukururwa n'ibyuma bikurura za submarine bizwi nka magnetometers, kuko mu ntera nini ingana n'ibihumbi by'ibirometero aho submarine biherereye ibi byuma biba byamaje kumenya ko ihari.
ariko iyi submarine yo ifite ikoranabuhanga rihambaye ryatumye inabyihisha. Iyi submarine yatangiye akazi mu mwaka wa 2013 ikaba yarakozwe n'abitwa Robin Design Bureau ku giciro cya miliyari y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse n'igitinyiro, iyi submarine ni imwe mu ndende mu isi kuko ifite uburebure bwa metero 170 ndetse n'uburemere bwa toni 24,000. Mu ngendo zayo bitwaye za misile za 13 zo mu bwoko bwa Brava Submarine Launched Ballistic Missile ziba zishobora kuraswa igihe icyo aricyo cyose bibaye ngombwa. Iyi submarine ya Mbere class ikoreshwa n'ingabo z'Uburusiya zirwana mu mazi zizwi nka Russian Navy. Bakaba bafite ubwato bugera kuri 7, ariko hakaba hari n'ubundi 7 bukiri gukora, ubwo bazaba bafite za submarine z'ubwoko bwa Mbere class zigera kuri 14. Ku mwanya wa kabiri, Ohio class. Iyi submarine ya Ohio class niyo nyingi ya mwamba muri za submarine zikoreshwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi zizwi nka US Navy. Ikaba ari ingome cyane dore ko igenda itwaye imisile kirimbuzi zigera kuri 20 zo mu bwoko bwa Trident 2 Submarine Launched Ballistic Missiles. Buri mwe ibifite ubushobozi bwo kuba yarimbura umujyi wose. Hiyongeraho no kubitwara ibisasu bigera ku 154 byo mu bwoko bwa Tomahawk Cruise Missile. Nabyo bikaba bihambaye cyane. Ohio class ifite uburebure bwa metero 171 ndetse n'uburemere bwa toni 18,750. Bisobanura neza yuko ari bwo bwato bwa submarine bunini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bukaba ari bunini cyane ku mwanya wa kabiri inyuma y'ubw'Abarusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ubwato bw'ubu bwoko bugera kuri 18, zikaba ari submarine zitari za vuba kubera ko zatangiye kubakwa hagati y'umwaka w'1976 ndetse n'1997. Andi Amato ya submarine ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo bwubatswe na General Dynamics Electric Boat. Ubwa mbere bwo muri ubu bwoko bukaba bwaratangiye akazi mu mwaka w'1981. Submarine imwe ya Ohio class yatwaye ikiguzi cya biliyoni 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere nibwo bwato butinyitse kandi bunini mu isi bwa submarine bwitwa Typhoon class. Ni submarine y'Abarusiya. Ntibibujije kuba ariyo submarine ya mbere nini kandi itinyitse mu isi, nubwo yatangiye gukoreshwa mu myaka ya kera, ndetse ubu bwoko bwa submarine hakaba hasigaye ubwato bumwe bwonyine. Ayandi mato yo muri ubu bwoko yarangiritse kuko na ya kera cyane. Gusa nubwo Uburusiya busigaranye iyi submarine imwe yonyine, ntabwo bibujije kuba ari igihangange kandi ari igikoko, ndetse ikoranye ikoranabuhanga ry'akataraboneka rya gisirikare. Typhoon class ifite ububiko bunini cyane bugendamo ibisasu bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa RSM-52 missiles ndetse n'ibya RSAT-9 ballistic missiles. Ibyo bitwaro byose hamwe ibitwara bisaga 40, ndetse ikanatwara abantu bagera ku 160 mu rugendo rwayo. N'ubwato bunini cyane bwa rutura bufite uburebure bwa metero 175 bibugira ubwa mbere burebure mu isi, ndetse n'uburemere bwa toni 48,000 byose. Mu gihe irimo iragenda ibigenda ku muvuduko w'ibirometero 52 mu isaha, biyumvikanisha nka submarine yihuta cyane kuko biri munsi y'inyanja, ariko umuvuduko ungana gutya byumvikanisha ko ari umuvuduko munini cyane ugereranyije n'izindi submarine. Typhoon class ishobora kwibira ikageza ku burebure bwa metero 600 mu bujyakuzimu mu nyanja rwagati, ndetse ikaba ifite ubushobozi bwo kwihisha ibyuma bizwi nka magnetometer bizwiho gukura submarine aho ziherereye hose. Ubwo birumvikana mu gihe Typhoon class itumwe ku rugamba ishobora kugenda izenguruka uko yumva ishaka kose, umwanzi akajya kubona akabona imubirindukiyeho igahita imurasa. Typhoon class yubatswe n'uruganda rwitwa Robin Design Bureau ku bufatanye na Smash Shipyard, inganda zombi zo mu Burusiya, ariko nayo nubwo ari submarine ya kera ikoranye ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare kubera ko rigenda ryongerwa mu munsi ku wundi. Niba ukurikiye iki kiganiro kugeza ku musozo ubonye neza ko submarine ari ibikoresho bitinyitse cyane mu rugamba. Ese ujya wibaza ikintu cyakurikiraho mu gihe submarine zose ziri mu nyanja zaba zizamutse uko ari 485 maze zikigaragaza? Wakoze kubana na Mavin Daily Official. Niba kunze iyi video wibuka gukanda like, ubundi utanga ibitekerezo byawe muri comment.